utabona izi video. Kandi muri iyi video nurebe iyi video kuva itangiye kugeza igeze ku musozo, uramaze gusobanukirwa ahantu ugiye kukwereka uzakura video wakoresha muri video yawe. Ni ukuvuga ngo ni video ziba zaragenwe, zemewe n'amategeko ya YouTube, ku buryo wayikoresha muri video yawe ntibaguhe copyright. Abenshi mukoresha video z'abandi bakabaho copyright, cyangwa se ugasanga wakoresheje video y'undi muntu baguha copyright, cyangwa se ntabaguha copyright ariko nyuma baje kuguha used content. Igiye kwereka video zemewe n'amategeko ya YouTube ukoresha muri video yawe bitewe na video ikivuze, izo video ukazikoresha muri video yawe, bityo rero ntubone copyright. Wabonye ko ari video nyinshi, urugero reka nze ureba nk'iyi ngiyi, urugero wenda reka nze dukande kuri iyi ngiyi, hano handitse view more, tuhakande dutegereze akanya gato. Guys, nk'ibisanzwe YouTube channel aracyari Uzziel Tech Media. Liking video, kanda subscribe niba uri mushasha, niba usanzwe liking video, igitekerezo cyanyu ugandize nk'ibisanzwe aho bisangwa ni muri comment. Urabona ko hariho video nyinshi, urabona ko hano wana searching video za Christmas. Reka nze tukande kuri Christmas turebe. Wabonye ko zaje. Iyi na application cyangwa se ni website iba yarahanye na YouTube, mbese biba bifitanye amasezerano ku buryo uza ukadownloadingiraho video iri free. Iyo video ukayikoresha kuri YouTube cyangwa se ukayikoresha ku zindi mbuga, ariko ntago mvuze ngo ushobora kugenda uziterateranya bitewe nuko abari iz'amasegonda ukazishiraho washizemo amajwi, ko zino video nta majwi gabagarimo, nta majwi abarimo, abari utu video twiza cyane tudasabye kuba turimo amajwi. Wowe ushobora kuduterateranya ukaza utudownloading, ukajya utudownloadinga ukaduterateranya, warangiza kuduterateranya ukagira ukatwaploadinga kuri YouTube. Ariko ibyiza ni ukuduteranya, cyangwa se ufite content runaka, wenda content yo kwigisha, hari ukuntu hano uvuga ati uca searchinga computer, ugasearchinga amafaranga. Niba wenda urigisha ukuntu abantu bakorera amafaranga bakiteza imbere, ugasearchinga computer, ugasearchinga video, bakaguha umuntu uri gukanda muri computer. Reka nze mbibereke mvuga ati wenda online business. Reka nze searchinga wenda online business urebe. Guys, mbazanira utuntu twiza kandi twiza cyane twabafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Aba content creator, iyi video irabareba. Urabona ko hano handitse ngo video 1426 free business 4K hide stock video. Hano ni mu bubiko bwa video. Urabona ko hano hariho uburyo bwinshi bw'umuntu uri gukanda muri computer. Iyi video rero akamaro kayo ikigufasha ni hahandi uba ushaka kuvuga ati uko wakora amafaranga kuri internet, uhita ushiramo iyi video none abantu bakabona umuntu ugukanda muri computer byizewe kabisa, akavuga ati ibi bintu birizewe. Reka nze nyiplaying wenda urugero birebe. Reka nze nyiplaying. Ushobora no gukoresha account nyine, ukinjira ukoresheje account, ariko icyiza ni ukwinjira nta mail, ibyo biba byiza. Urabona ko nk'iyi The Media Playback was hajemo ikibazo ari kwidownloadinze byakunda. Wenda reka nze turebe indi. Reka nze turebe indi. Hari zo urabona ko yiplayinze, urabona ko ari umuntu uri gukanda muri computer, ubona ko yuko ari gukorera amafaranga online, cyangwa se ari gukora ibindi bintu by'ibikorwa bya online, ari kubikorera kuri mudasobwa ye. Ushobora no gukoresha telefone, uvuga ati ko wakora amafaranga ukoresheje telefone yawe. Rero iyo ushaka kugira ngo ubike iyi video muri file yawe, uraza ugakanda hano handitse download, azugakanda hano handitse download, ugategereza akanya gato. Urabona ko hano ukimara gukanda download baguha uburyo bwinshi bwo kudownloadingamo iyi video. Hari uburyo bwa karite, urabona karite ya mbere irenze ni MP4 y'igihumbi gukuba iginane, ariko reka nze wenda twe kuko mega ari nyereka nze downloading muri ngiyi ya 960 gukuba 540. Turakanda hano download. Ndagira ngo kuri step by step yihutishe kugira ngo hatagira akantu na gatoya kaza kugucika. Urakanda download, downloading, tegereze akanya gato. Iyo bikomeje kwanga ukomeza kugenda wakanda, hariye byanze ugenda wakanda. Iyo uri kubona biri kwanga, urabona free user content liens, urakanda download.
nande download, utegereza akanya gato, urategereza akanya gato. Urabona yuko tukimara gukanda download turaza turebe ko ya video yacu yageze muri file. Uraza urebe ko ya video yawe yageze muri file, reka nze tubirebere hamwe. Uraza muri file yawe nk'ibisanzwe, nawe ugira file muboneye, ukande kuri ya video, urabona ko yageze. Ubonye ko ya video yageze, ngiyi umuntu uri gukanda muri computer. Izi nizo video wakifashisha nk'umu content creator ukazishira ku rubuga rwa YouTube, ntubone copyright, ibindi baba babesha. Reka nze nkwereke noneho uburyo waherekare wibaza ngo ese izo video ziba kuyihe website cyangwa se ziba ku ruhe rubuga rwemewe n'amategeko ya YouTube. Icyo ukora rero, uraza nk'ibisanzwe, uraza muri telefone yawe, uze muri Chrome. Nta muntu utagira Chrome muri telefone ye. Uraza muri telefone yawe, uze muri Chrome, uzano hejuru muri search. Uraza hano hejuru muri search, usearching website yitwa pigsaby.com. Dore ngiyo urahita usearching, urabona ko hariho video miliyari 5.9. Video nyinshi. Uraza usearching pigsaby.com, urabona yuko urubuga warugezeho. Iyo ushaka video ziba zihari, waba ushaka amafoto nayo abahari, ushobora gukanda hano kuri foto, byose byabyemeye kubidownloadinga ukabikoresha mu buryo buri free kuri YouTube. Urabona ko hariho n'amafoto ari free, uraza hano muri search ugasearchinga. Urabona ko hano hejuru hariho search, usearchinga ikintu cyose ushaka. Urabona yuko hano hejuru hariho search. Iyi video niba yagushimishe nk'ibisanzwe, YouTube channel yari Uzziel Tech Media. Niwibagirwe gukanda subscribe, niwibagirwe kurikinga video, niwibagirwe kwandika igitekerezo cyawe cyanyunganizi muri comment. Link y'iyi website ndayibashirira muri description cyangwa muri comment ya mbere kugira ngo bitabagora. Urakandaho wese ugera muri iyi website, utazacikwa na video z'ubutaha. Yari Uzziel Tech Media.